Guys, te ngan ong epi kene gue mo. Haba, what ha kita ki platform ki ba pin haban invest ka pisa ban kamai pisa piyaj be seprang. Te kan EU le ba pin wan hapo Facebook ban kamai pisa claim de invest watang siting karu. Pin dan kaman invest pisa hapo ko Facebook watang siting ka re pila ban kamai da ki 4,000 ha ki benai. Te kan EU pi ba pin wan hapo Facebook lada pisngo sem jing ya kita ki ba kumno pin le ki bun kinong hikai ki bun kinong pen kinong yalami pi kumno pin le te pin sem jing EU nalar ba kadai ka platform ko bang iyo free bang iyo free ban ngimdan kaman invest nalar rang ta ngila ban kamai dagi 4,000 ha ki benai te perlok perkat bahaya gane namar wat haki platform ki ba bin hapan invest ka pisa piyaj be seprang tekan EU kene lai kalong free ma